Bwanyuma y'ekibiina kya NRM kuremwa kuhangura karuru akahwiro mu Buganda abebembezi b'ekibiina mu Buganda batunga okwegesibwa aho kuba kutwaza kurebeka ngo bayegarira obuhagizi obwire bwagenzire. Tetulina ntambula tuvuga motoka zaffe ayine motoka nayambako munne namga aberi izoba babitamu nkaito baza kitebe kikuru ekya NRM okubugana horti ya person wa NRM mu Buganda okushobora hanshonga ahawe National Unity Platform ehangwire mu Greater Masaka hamwe no kutaho buryo bwo kwegarira obuhagizi ya Greater Masaka ngeranze sentebe wayo kibiina kino kiriwo mu nkola ya NRM ekyokuzza emitima gy'abantu abagenda n'omuyaga omanyi Greater Masaka twafuna okunafuwa okw'amaanyi mu kalulu akaggwa fenno ne tuvaayo nga ttiimu tutandike okukomyawo emitima gy'abannaffe abagenda n'omuyaga mu kalulu akaggwa. Omu rukiiko rwa Marizoba bashoborera bumwe habizibu hebarukurabamu baba nibarondera NRM akaruru. Kizibu kye tusinze okusanga mu ntambula wansi eyo twezudde nti NRM tetulina opposition okutwaliza awamu tunafuya naye entale ziri mu NRM bana NRM bennyini bebeerumaluma ne beenafuya ne balemwa ne baleeta entalo zaabwe ezaabwe ng'abantu bano ne balwanagana ne bannaabwe ne bano ne balwanagana ne bannaabwe ne balema okwataganira wamu so ekyo tugezezzaako nnyo okukikwasaganya. Jere kyogabira obukundo oli omu habarukurra barukurondera President Museveni akaruru omu Lyantonde District yashoborera zimwe hanshonga ahabwe NRM hetaratungire karuru omu kyanga eki. So twamugambira nyowe nkanye for example ntwiro mu byaro ni shitamana abantu nibabaka amataka abantu orukurwana n'ondi jacyaro ahereza enguzi bamutaho nk'ekishango cyo kwita obubagira ngo yitsirariyo nagenda butara abantu batamwa government ya NRM batamwa President Museveni oguyayongera yashobora ngo abantu abamwe bakatamwe kibiina eki ahawe abantu abakukyebembera abatarukufayo so abantu ababi bariyo nibayita government ekyo cyo mukimanye tukwasa kukiromerwa ururimi ningira ngo really tugarcha ground tugonjore nshonga kandi neke kibara kugira ngo NRM oine bendera nwe bakurwana. We have to fight from now to garcha ground tumanye omuntu orukuhagira NRM gyo abantu barikwikereza munoha orukorra abantu noha Kiwando mukugamba kwe yashaba abantu aba kwehayo bakakorera ekibiina wabo tebayina time ekola bino byetukola kati abamu bali myaka 8 naye myaka gyabwe gy'obuvubuka kati nga Kiwanda gyendimu myaka 45 bo bali mu level ya ntalo tebasobola kuteekateeka naye gwe level y'entalo bagikuwonya ffe tubadde mu generation ng'osobola okusoma by'oyagala osobola okukola emirimu gy'oyagala so let's use this opportunity tusobole okubeezaawo eggwanga lyaffe ekyala tulina okuteekawo hope eri bakadde baffe abakaddiwa. Kiwanda yashaba abahagizi ba NRM ahibari kurebeka ngo bashomese minyeto nicyo kibiina eki ekirukumanyisa. Yes bemwogerako abali ba foot soldier eyo abamu abavubuka tebaali nakati kyabajja musula kuba sente ne just spirit batennayingira nga tannakutegeera kyoyagala nga tonnamumatiza sente ne bwana abanazo era tajja kugoberera. So it's better that we make it as our program to mobilize the youth before byamwe muteekeko ekifo ky'abavubuka. Gasha OKUR0NDERA Hawa Sky Television Agenshong.